Evo ovdje u Sjenici na pripremama fudbalera Novog Pazara, išli smo na Asmira Kolušinca, vratio se kući. Mnogo je takmičenja bilo u toku godine od Diamantske lige do ove krune, da tako kažem. Naravno u ovom periodu ove bronzane medalje Helsinki. Prije svega Asmire, u ime svih sportista, svih ljubitelja sporta, u ime svih ljudi ovog Sandžaka, čestitam ti na ovoj velikoj medalji. Ona je velika radost za nas, sigurno veliki uspjeh i posljed za tebe pred olimpijske igre u Londonu. Kako si sve ti doživeo u Helsinku, kako je sve izgledalo, evo tvoja reakcija sad kad su se malo i slegli utisci, da tako kažem? Pre svega hvala na čestitkama. Meni je drago što su moji sugrađani i moj Sandžak prihvatili moj uspjeh kao svoj. Iako je to, da kažem, veliki uspjeh za državu Srbiju, za atletiku u Srbiji, također to je ogroman uspjeh i za Sandžak. Šta znam, očekivao sam tu medalju, nadao se njoj, znao sam da sam spreman i hvala Bogu to se i ostvarilo. Možda je čak moglo do srebra, ali međutim medalja i ako Bog da biću inšala u budućnosti će biti i možda i boljih i sjajnijih odličja. Obično kažu ko ima pravi nijet njega i sreće služi, tako i mene u ovom slučaju. Ja sam došao da pratim pripreme fudbalera Novog Pazara, ovaj završni deo prvog dijela priprema u Sjenici, a naišao sam ovdje na tebe, to se zove novinarska sreća. A evo i predstavljamo nekim istorijskim stvarima izgradnje ovog kruga, bacališta i sigurno da će možda, ne ovi tvoji uspjesi sigurno, ali možda i ovo značiti neki novi zamet za razvoj i bacanje kugli atletike u Sjenici gdje postoje zaista izvanredni talenti, ja to sigurno znam. Pa s obzirom da sam odlučio iz više razloga da moje završne pripreme odradim baš u Sjenici, opština Sjenica mi izašla u susret i obezbedila mi, da kažem, skoro idealne uslove za trening, odnosno ne skoro, nego baš idealne uslove. I ovom prilikom ću se njima zahvaliti, a posebno Hadži Mirsadu Hodžiću, koji me pratio od samog mog početka, kad sam bio pionir i junior i verovao u mene kao i moja porodica i pomagao mi. Evo i na kraju što kažu, ću možda imati bolji krug nego što će biti u Londonu. Tako da, eto, ovom prilikom se njima svima zahvaljujem. Ovdje sam odabrao zbog, eto, da budem u krugu porodice, krugu prijatelja, da to budi neke, da kažem, i ne samo fizičke, nego psihofizičke pripreme, zbog nadmorske visine, zbog hrane, zdrave, to kažu, i mislim da ću se tako najbolje pripremiti. Evo, dakle, do Londona ostalo vrlo malo vremena. Evo sad si osvojio tu medalju u Helsinkiju, svi tvoji rezultati, učešće u Diamantskoj ligi, sve to na neki način nas tera da razmišljamo o tome da bi možda moglo i na olimpijskim igrama do medalje, što bi bilo nešto skoro nestvarno, ali u ovoj situaciji, kako sada stvari stoje, možda i realno. Šta ti misliš? Pa znaš kako, mnogi su sumnjali u to da mogu do medalja na evropskom prvenstvu, jer Evropa je uvek bila jako u toj disciplini, uvijek bila jaka konkurencija. Ja, ako Bog da nastupam 3. avgusta ujutru i vidjet ćemo, bit će najveći problem ući u finalu. Jer se baca ujutru 9 sati, moguće da kažem kiša, imat će nas oko 50 bacača. Ako se uđe u finale, što mislim da je na realnost, onda je u finalu sve moguće. Ako Bog da, ja se nadam da će mi se kockice poklopiti. I ako bi se to desilo, ja mislim da mogu i do ličnog rekorda i preko 21 metar, što je u istoriji donosilo medalje. Međutim, ja ne želim ništa ovim putem da obećavam. Mislim da će biti ogroman uspjeh ući u prvih 8. I možda će to zahtevati rezultat bolji nego ono na evropskom prvenstvu, znači rezultat oko 20-60, 20-70. A eto kažem, ako bi se dao dragi Allah da se što kažu poklope sve, da mi legne ono što mi kažemo, možda bi mogao dođem do rezultata preko 21 metar, što bi verovatno ušlo u sami krug, uži krug borbe za medalje. Ja moram da te pitam, bio si u Pekingu, evo sad London i to te već samo to plasman olimpijske igre te se ostava među najuspješnije sportiste Sandžaka svakako, ali i Srbije. Po čemu se mogu razlikovati Peking i London, da li temperatura, da li klima, da li bilo šta? Pa u mnogome će se razlikovati, zato što je skoro druga strana svijeta, što bi rekao. Tamo je bila velika vlaga, međutim nije bilo kiše. I bila je također velika temperatura, otprilike 34-35 stepeni. London je svakako jedan od vlažnijih gradova, da kažem, u Evropi. Prosjek u 4 dana nedeljno pada kiša, tako da mogu očekivati da će biti kiša. I do temperature su dosta niže, tako da ću svoje treninge
ko Bogu da vi zadnji mjesec dana baš improvizovati, pa možda isipati vodu u krug, da bi navikao na, da kažem, na klizalište, tako bar se tako izrazi. Tako da ću sve učiniti, ništa neću propustiti slučaju i gledat ću se što bolje pripremiti. Evo ja naravno u ime svih ljubitelja sporta, atletike posebno iz ovog regiona, iz naše zemlje želim ti mnogo uspjeha na olimpijadi. Kako god da bude tamo, sigurno da je već veliki uspjeh to što si ti prvi od atletičara ostvario A normu za olimpijske igre. Želim da te kugla i krug slušaju i naravno nadamo se dobro rezultati iz Londona. Hvala i vama.